Last up, General Vijay Kumar Singh and Mizoram State Legislative Assembly Pakuana should come voice na chu oka si somthile panga sang ni somthile paru somadar som lechan veachan turina kau ZPM advisor Pubilal Chansovan ZPM party chung anboy niya soy omthin chung chang soin ZPM hi boy tak chunga dinani a mase boy lo zong hirin kan lakal ate Scotland khopui guest blow khelzota Commonwealth Games sang ni somthile paruka ramtana medal hon hote Prime Minister Narendra Modi in alompui Pakistan khopui Swat Valley a hel ho do dana kongzoa thi chil bumpua ka mi som pakwan thia mi som hi chuang an hliam Aizol changin Runmawi TV clear tu te chabai ule Anggu Ralte kania Chanchinthar lo clear hawangu Last up, General Vijay Kumar Singh and Mizoram State Legislative Assembly Pakuana should come voice na chu oka se somnile panga sang ni somnile paruk somada somle achan vea chan turin akova aw hun chung tur le hun mandan tur te chu Business Advisory Committee in Aladuang Don ane Legislative Assembly should come hi la sapin House Leader Beron chungin akaw china la sapin session akaw nuwa Speaker kay shuai Business Advisory Committee in session nei hun chung tur le hun mandan tur te anduang china ne Business Advisory Committee hi rore lai le Abdulama IO te po until na committee ane la sapin session akaw atangin member of Legislative Assembly MLA10 he session atan hi anzona anzo thei ngala tunchum session atan hian vo in thleng khachuan zona lut ala umlo zona te chu form siam sa manga zia ka zo chin ni ma se kumsang ni somthile pali budget session atang khan national e-vidan application never application mangin MLA10 online in zona anzo thinta a chut khom chan mani som panga alom thlengin MLA10 zona anzo thaya speaker in a pomvele zona azira achang tu tur department lama thon chin ni in thon cho ani atanga ni som chungin department lamin acha na chu assembly secretary ta an the lut le man turani a chan mai har sadeu information dap khom deu ngai a omani chuan interim reply anti chu an thon chin bok New Delhi Chamek Health Minister Pilarin Pui Chuan for Khan Food Safety and Standards Authority of India FSSAI Chief Executive Officer Sri Rajit Punhani IAS to FDA Building New Delhi Muin Mizoram in Food Testing Laboratory Changtlung Zok Amamo Dan Asoi Pui Mizoram hi amicheng zat Zazel chutin India Rampuma Cancer Tamnaber State ani mek thu soin Pilarin Pui Chuan Ramchang Kang Zok te anga kan eile intur thlai le thei sang sanga miching ta na chalo chemical residue aom le omlo uluk taka te streng kan mamo ani ati a eitur siam license pek thei na tur tok ve laboratory mai ni lo mi puiten anei le in tur zong zong siam sa le siam lo te thlenga a him tok lo an shia thei na tura surveillance cha le chumi support tur laboratory cha kan mamo thu FSSAI CO hi a shilane Sri Rajit Punhani IAS Chief Executive Officer FSSAI chuan chataka lo dong songin food safety chung chang poimo zia shia minister ngein Mizoram mammo aron thlen chu lom thu alo shila laboratory thazok nei theina tura proposal le chul dang te ngai tu atur technical team arang lama Mizoram tir atum thu alo shil ngal bok ane FSSAI lamin building sakna antum thailo wangin sokarin laboratory building tur ero chu an ruam han angai tur thu CEO chuan health minister ya shila ruam han na omsa te po amuna ron enchian tir ngal atum thu soin arang theiang bera malak ngal antum thu alo shilani Minister L.Lallawmzuali IAS Commissioner and Secretary SWNWCD Health and Family Welfare Puish L.Chhakchhuak Tluanga PS Minister le Dr. Mingthan Kimi OSD NHM10 Anjoy Omane Khan Mizoram Legislative Assembly Speaker Pulal bi exam chuan Aizol North College Fresher Social chu Vanapa Hola Khwalian ni inamhan pui Pulal bi exam chuan zirna education chu kongtin renga changka na nei tura min chertu pu mani ange in lekhathiam te chu kan na thon huna pianga officer liana changa ate ber thlangin sokar na tak thokemo kutna kan thokemo atha ber ni kan tum turani ate Mizoram State Sarkar Nwaya
sokar na indei lo na anasat line sokar le puin huaya staff selection commission na exam dur aum reng thu te hetiang lam hi zirlai te po in ngai ven na chang hria ta tul thu te a soi bok pulbi exam hian zirlai te ma khonga in abial chalfil constituency huam chung bi ka class 12 board exam ti tha mi pathum te chu civil service coaching course an kal tur sen so tum sak me ka iml fan atangin dam doi mun om lo na khwa palia health worker arwaya PHC pahnia X-ray khole sakin technician roi sakhala zirtir tu indei lo na zirtir tu arwai hlombok ane Hatek bill to MLA le Minister Hui Puro Badro Moi Roi Te Chuan Minister le MLA ani chunga a hlo zongzong Bihar sa chan puina na mang Thulun na ina tarlan danin kumsang ni som pariata changa kumsang ni som thile pathumin kara Minister le kumsang ni som thile pathuma changa Hatek bill to MLA Puro Badro Moi Roi Te Chuan thasom ko chunga a hlo lak zongzong cheng vai bel chakhat le nuai som thile panga chu Bihar sa chan puinan amang ralani Thulun na in Puroba ta hian charity fana filfai takin al ho hi alhan veka minister ani hun chung thlasom ruk le MLA thlasom thum chu Bihar sa jok ta chan puina na mangrala Puroba romoi roi te soidani kumsang ni som pariat MLA in than achu ma changa ati tum sa ni thu soin Bihar sa jok chan pui thaya chu lom omati thu asoine Ramchunga State Changchang Goods and Services Tax din huntarlana Mizoram GST chu ni kumkum sang ni somthile panga July thachunga khon ain kumin Julaya zazel som pali in atniam Ministry of Finance talanda in India ramchhia khonnatan July sang ni som pasari atangin GST manani nuwa rampum huwa pa GST khoncho pun bel zela Mizoram ero kumin kumsang ni somthile panga July tha khan GST atangin cheng vai bel che som pathum mu ani a nikum July khan cheng vai bel che som panga mu ni in Union Finance Ministry soidani nikum July tha ne na te khinin nikum aphak lo na hi zazel som paliene Ministry of Finance talanda ni nikum September ni som hile patni atangin Goods and Services Tax GST chia thil chi changchang zathum som sarile panga ati niamani a state inte GST head CGST SGST IGST te anmu te tar chwa vekani a June sang ni som hile parru ka changin SGST atanga mu chia state khon kho manga tar chwa ani ta ka wangin state zongzong GST khon hiam angin alanga ataka ero atniam lovani hetila hian India rampumpuya ni kum July sang ni som hile panga tha khon ain kumin July sang ni som hile paru tha a cheng vai bel che som hile pariat za somli ina punga apun na za som panga point panli ane nikum July ne na khai khinin Hmachak state chen khat Sikkim le Manipur chu minus veve anni bok ramri buai chingfel tura Mizoram le Assam official te aizol anin biak hun tura indoor mek zelene Home Department atanga Runmawi News aizol thudon danin Assam Border Protection and Development Department official tenen indoor na akal meka aizol in biak le tura hian Mizoram lam chuan an rot na siam hunun ber Assam lamin an chan an hak mekane Mizoram le Assam in karam ri buai chingfel tura official te in biak nung ber kha gohutia Assamin nikum April ni som hile panga khan thlenga khan michum khan ama theyang ber in biak le ni se anti chungin kumin April tha a Assam assembly in than le thil dang dang awangin ti khotlai anita a tuna hian in biak na chhun zom le dan tura hian anin dor zui zelane nikuma anin biak le tun hunin kara hian ramria harsan le boy na ti tham a umri lo ni in Home Department ho tu te chuan an soi ane kumsang zakwa som sari le pahni a Assam changan Mizoram a indan na changkhan ramri boy hi om chana Mizoram lamin Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 tlo chana kumsang khazariat som sari le panga asia tir na chua ramri siam chu ramri dik taka apoma hemi atanga chu chuan Assam hian Mizoram leilung mel zanga le pakwa bial alwan ni in soeni a Assam ero chuan kumsang khazakwa somthum le pathuma Assam Chief Secretary chia tir na chua chu ramri dik taka apom thung tunma a ramri boy na chinfel tuma inbiak na hi ti tak taka kalpui om ngai lova kumsang ni som hile pakha July ni som hile paruka wareng te daya state pani police te anin ka nu khan ti tak zeta remna zon na hi chan anita ane state pani minister te voili anin beto a chief minister te anin beto bok ane
Longtlai District Additional DC Electoral Registration Officer ERO ni bok chu Electoral Roll Special Intensive Revision SIR Boypui Laya Zuruya pu ani awangin ko kirani he ERO hi Burapan Suri Polling Station na claims and objections chungchang boypui ani lain zu arui nia pu ni a he Central Waimshuai tu te beng po thlenga Chief Electoral Officer CEO hena po thlen ani to a Election Commission of India ECI po shriatir ani to nia thu do nani ECI hena chu langin thuthluk na an siam thwai do nia shriatane Longtlai Bursam District Education Officer DO ni bok pu de ni larwat sanga chuan hein pu na wang hian ERO hi Longtlaya ako to baka Burapan Suri le he ERO hova SIR ang kalpui to na khodanga claims and objections hearing local pui to zongsong po abula changa chan chale effect turin thupek asiam to ani Burapan Suri le achevel khwat hi Bangladesh ramri depa ani hlomawangin electoral roll board sei konga film khuru zualangai lenia shia in lomai polte pon uluk takin an villai me kane Burapan Suri BLO le political party ayo BLA baka chakma pol chang chuan zurui wanga na athok thathei lo anga ERO pu na hi thudik lo ni in an soive thunga thuchwa in trom siamin ERO hi arui wang ni lovin ashisel that lo awanga na thok thathei lo ni in an soi heti lai hian lunglei district tlabung khopui bula lamthai polling station electoral photo identity card ipek lem manga electoral roll in thun tumman chhuwa telaka police ne na FIR thelu ani a lamthai khuwa epic lem manga electoral roll in thun tum te hi tlabung wai mashwai tu ten anman chuaka pakhat chu Bangladesh lama atlan chepman ni in an soi an epic lem siam tu hi aizolami nia shiatani a chuizui mekane tipper khala eizong pol pathum te inthurwal chuan state pol na changa balupur lir thei Mizoram alu tur te chu andang chan tipper nei tu le akhal tu pol pathum All Mizoram Commercial Tipper Association AMCTA Mizoram Tipper Association MTA General Headquarters Aizole MTA Kolosib District te chuan anlo puan lok to angin state pol na changin Mizoram balupur lu anrem ti to lova August tha changa malak chan antum thu anlo soilok angin duty anin siama chunsan somin balupur lu dangin an duty zeldon ti an soi AMCTA le MTA General Headquarters Aizol member te chu phunchong ram chung MTA site office ko ta an duty a MTA Kolosib District member te po tui thawenga MTA office an duty boka pol pathum member te hidakar somni le pali chung an duty thin do ne MTA General Headquarters Swai tu te chuan state born balupur shim chu Mizolir thei po ni se danvek antum thuan soya inrinia an duty china asam balupur dan ngai anomri lo ni in an soya hetila hian an duty na paltlanga tlan balupur an mu te chu Mizoram balu an phur ngei ti fin fiana an nei le nei lo an lo endik sakti an soi state danga bikin asam balu te Mizoram phurlu arem lo wang hian Mizoram balu man ato pha don lo ti MTA Swai tu te chuan an soya Mizoram in samek te chu lo lungai lo tura cha in bagabalu ai thasok langkai balu lak tura tam thu soin langkai le Mizoram chung mundanga balu nei tu te po an balu man ti to lo tura an ngen thu te an soya Mizoram chung balu te chu tuna in samek te mamo dai ani thu an soi tipper khala eizong pol shwai tu te chuan state dang balu Mizoram lak lu anrem ti to lo chan chu Mizoram mi asam chunga balupur Mizo driver ten en chan an to wangte bagali a chevela balu te chu a thatok lova asita tama ahim lo nia an chiat wangte ani thuan soya tunhai an pol member pali te chu asam sokar thunai tu ten dan lova balu hura puin an lo mana sumtam tak an choi tir ti le hetiang an member ten har satna an tok hi poyan ti a an lung oilo hle ti te an soi he baka hian hamdangin sumdo na konga Mizo te an chimral mek na ti top tura malak na atan state pon balu hi laklu an rem ti talo an ni thu an soi ani Babie khwa tom ngai pol sang intel khom chuan Babie le pang balkon in kar kong chezwal pui siam thaturin state sokaran phuta thole ni thleng an ngai changdon Mizoram chung hun sanga kong pui chiat wangin har satna thleng meka
Babie le pang balkon in kar kong pui phei chu a chiat na satawangin khwalzin phurlir thei an tlan hlei thei to lova Babie le pang balkon in kar hi a chiat na sat em wangin khwalzin phurten har sat nan tok na sa hle a helai konga tlan thin bus masikap le taxi te chu kar masa khan ni thum chung thotan ni changa ni lai ni thleng an tlan lova PWD in kong siam na an tho nuwa mi pui mamo na wangin khwalzin phur lir thei te chuan tlan chan le rel ma se lir thei tam zok ero in tlan tla ka an ngai lova mesikep le taxi tlem te chau tlom ngai nan kal ani helai konga tlan chin mesikep khaltu te chuan mi pui mamo na wangin tlan chan le tumma se kong hi ala chiat em wangin tlan lui a har sa hle ni nan soya inrin ni lama po sumo pathum chi an service ti an soi helai konga tlan chin mesikep khaltu te chuan mi pui mamo na wangin tlan chan le tumma se kong hi ala chiat em wangin tlan lui a har sa hle ni nan soya inrin ni lama po sumo pathum chi an service ti an soi helai konga tlan lui mesikep te po kong chia anin so chale nual to ti in hetiang renga konga chia chuan an din le mei te po alangai don ni in an soi ni Babie le pang balkon in kar kong pui chena salut tuk chung changa hian Babie kho chunga pol chang chang intel khom na Babie coordination committee point Mizoram Sarkar chu kong chezwal pui lir thei tla na tla ka siam thathuai turin an phuta coordination committee chhuai tu te zingami chuan kong chia wangin helai kong paltlang khuaten eile barzo na kong har satna an tok na sa ti an soya damlo khodanga kalpui ngai te po kong chia an zo pui ngam lo ba ka Babie kho chunga cheng te point helai kong zo turin an lir thei te an keng chuak phal to lovani Babie le pang balkon in kar kong chasiam that na hi PWD in an thok mek ni in an soya roller pahni le leile na khol te da in ma an la meka kong chia hi atam em wangin PWD lamin na an thok chak thei lo thunga Babie coordination committee chhuai tu ten sitop nia kong din mun en fia an tlo na po kong din munin du thu ala sam tok lo hlea an ngai ane Saitwal District Police chuan Mizoram Police na chum khatamet an man to zong zonga atamber pol ni ashiat keji somsari le pahni le gram zanga som palian man Mizoram Police hu chuai na tarlan danin Saitwal DF nwaya special team te hian karkal ta je top ni jingdar li le chan vevel khan khwalmoi ke fanga lir thei anen diklain tata chak pakhat Manipur lama changa aizol panchu an lo ti dinga helir thei khaltu hi namdang ni in midang pahni Kaidul Islam Laskar kum somni le pakhat le Rafiq Uddin Barbuya kum somthum le pahni Pakwa Punji Baibonti Hailakandi district asama cheng ve nia in chalte an chuanga lir thei hi ti din ani hu lokin akhal tu hi ram hnuai lama atlan bo ngala sui nga lima se tun thlangin man alani lo lir thei hi uluk taka dap ani hnuwa driver cabin chunga film khur taka thuruk met ninge ya shiat bundle somruk le pakhat mu chu ani a ruilo man ri zong hi keji somsari le pahni le gram zanga som pali ni in tual chung re ta chutin cheng vaibel che somnga le pariat le nuai khat hu vel ani chu chuina kal zela hian he ruilo tolruk na inham hnoinia shiat Vanlalmawii kum somthum le pakwa Babie Kolasip district a cheng chu Kolasip police station puina in Babie changin manzui ani bok Hethil thenga wang hian Saitwal police station a NDN PSX section somthile pahni na sia somthile pangale somthile pakot nwaya te thubuai zialuni a chuizui mek ani bok Mizoram Bangladesh Ralte biometric enrollment zo fel ani to lain Myanmar Ralte biometric enrollment ti na chuan July thabul la changkhan ma ason lo Home Department atanga thu don danin Bangladesh atanga Mizoram ronral tlan mi sang khazaruk somsarile pakwate mitno tele kut zetha lak na hi July thabul khan zo felani a amalama se chief district a mi zani somthum le panga lunglei district a mi somsarile paruk le aizol district a mi pasari te biometric data chu lakhom zo fekani to a Bangladesh Ralte tamna berlong tlai district a mi sang khajathum somruk le pakhat te biometric data ero chu lakzo anilok lova July thabula khan anzo felta a longtlai district hi azo ba ka kalpo harsat na mun kilkhor le ramri nai khwa tama wangin na tho a harsa hleni in official te chuan an soya he district a Myanmar tlan sangruk zathum somni le paria zinga sangruk somnga le pali te biometric data la ka di to a zazela somkwa le panga point pariat pathum zo fel ani to ani
Miamral tlan te biometric enrollment din na achol ri chan hi electoral roll special intensive revision SIR kalpuya ni wanga district shanga official te anboy wang ani anrin thu home department ho tu te chuan an soya tunin munthar bera chuan district pasari aizol champhai lunglei siha mamit khozole sai tual te chuan anzo felvek to a district pali in anla zo lova ratlan omek chin chia zat singhi sangkwa zanga somsarile pasari zinga singhi sangkwa zani somni le paria te biometric data chu lakzo to ani a zoto chin hi zazela somkwa le pariat point pariat pakwa ni in home department chuan an chin chi a ministry of home affairs thu anga nigum july thato pachang he na hi tho chan ani a tun thachung hian zo fel man ani don le don lo chiat alani lovane ZPM advisor Babie L.Chhakchhuak ZPM party chung an buai nia soi om thin chung chang soin ZPM hi buai tak chunga din ani a ma se a buai lo zong hlirin kan kal ati ZPM party chung in khom voida nia he thu hi Babie L.Chhakchhuak chuan soya ZPM party chu ramvei tu ten pathian hne na sataka chong chaya an dil chhuah ni in a soi Supply Minister ni Bok Babie L.Chhakchhuak chuan sokar na an chan tirin kudam tam tak ruwa ka changin bul an chan ni in a soya retailer ten thatina bu fai an sembang athale atana semtura da chat carry over anti chu April sang ni somthile palia changin mumal dovin an kalpui chan chau ni in a soi April sang ni somthile palia changa Hmar sang ni somthile paruk thla somthile pakhat chungin bu fai quintal nuai khat sanga le zakwa somsari le pathum point pakhat pakwa an humto nia soin hei hi open market procurement rate quintal khat cheng sangthum zanga somkwa anga chu chuan cheng vaibel chi somthum le pariat manlai ni ati a carry over man ma kum sang ni somni le pathum kha chuan kum khata bu 5 ven himzat quintal sangli za pali point paruk pasari chau ani ati bok retailer sangkhat zani somruk le paruk anom mek thu supply minister chuan soin ZPM sokar ta ka wanga retailer changlai ban an ka shelova danang takin an cham an mang zo zelani ati a ration card var mang mi nuai thum sing ni le zanga som ni le pathum o mekin card sen mang mi nuai khat sing ni sang khat le zaruk som kwa le pathum an oma ration card var le sen mang tu bel khomin mi nuai li sing li sang ni le zani som paruk za som thum le pasari point pasari an ni thu soin ration card eng le pol mang mi nuai sari sang riat le za som kwa le pakhat anomek thu asoibok Mizoram government adok aided middle school teachers association in provincialized din honada let le Putin voina changkhan member zong songin tun thla ni sari thleng bechdum an beldona omzia anei lo ni chuan tun thla ni som atanga ni som pani thlengin bechdum bel chungin pen down strike no teaching day an hmangzuyang heng an malak na hian omzia nei lo ni chuan tun thla vek ni som pariata an member zong zong te aizol akal khomin an malak zel dan tur an ngai tu adon ni in an soi Mizoram government adok aided middle school teachers association chuan sokar masa in minlo da to na provincialized him tur le school zirlai le khotlang in ham thatna kan don to kan hlo le tak mulet le ngai turin thei top kan chhuah don an ti a mi pui thlop na nge nin an malak na wanga zirna konga balha na alo omani poin mi pui hria thiam na an ngen bok Mizoram education province Sonal adok grant in aid for general maintenance of private school rules sangni somthile panga kumina sokarin ati chhuwa chu answer chian thule zirlai tele school tan po a chalo tam tak thlen thei tur nia an chia thu an soya elementary education da poimo tok lo na le RTE act ngai poimo tok lo na le palzut na an ngai thu soin thlir thua ka thatak angalang zerchiana thasilo sokarin minbar lui atum hi pomthei chia kan ngai lo antibok ane Voin Khan ITI Multidisciplinary Training Center Aizola Health Services Director Dr. L.Chhakchhuak chuan na puang thut outbreak alo thlena machon na le inbuat saina ti chakna tura malak na poimo tak simulation exercise ni chung o tura hong Health simulation exercise hi Department of Health and Family Welfare Government of Mizoram kai shuai na hnuaya nei ni in
JHPGO le Public Health Foundation of India PHF Aitea technical support an pe a he program a department sang tho ho na ti chaktumin health veterinary agriculture forest rural development urban development Aizawl Municipal Corporation, private hospitals, IMA, ZMC&H, Civil Hospital, Aizawl, Iote, and Telene. He simulation exercise hi Mizoram avoid khatna tan na ini a. Heti exercise hi Indiaram State danga po na ithaw zel turani. He program hi Mizoram State na Public Health Emergency Preparedness ti chakle Department sang inkara ho na siam chat na konga paso na poimo takani a Mizorama dan anga kalpui reng thei tura palak na masaber anibok. Lunglei District Primary School Zirlaiten English bul chut hiam na konga ma anson thei na tura Lunglei Deputy Commissioner bul tuma District Education Office le Disha Foundation janai tenen changtlanga English Language Foundation ELF 2.0 kalpui tura voin khan Lungleya School Education Complex Conference Hall ziti tu the training orientation and capacity building program buat sayene Lunglei District Borsa pinaf need man chuan khwalian ni in training honna hun hi aman puya ELF 2.0 chu athok khatna ang boka hlotlin ta kalpui ani abai sei thu soin a hlotlin na tan sitir tu te an poimo hle don ti asoya sitir tu te chu an training a ril ru peture uluk taka in sir tu ra cha in ataka zirlaite an sitir huna zirlaiten an sot pui ngei theina tura thei top chwa turin acha training hona hun hi Lunglei District Education Officer pu Miki RLN Kolana kai shoya Disha Foundation Program Manager P Aishwarya Shekhar chuan ELF thiltum le poimo baka ELF 2.0 kalpui dan turwa manatlang pui asoya DC Lunglei pinap nitman le Disha Foundation janai IO10 ELF kalpui turata na tho ho na thuthung Memorandum of Understanding anziak ngal bok technical session Disha Foundation jangin mithiam 10 ELF 2.0 kalpui na tura school headmaster le zirtir tu te tana shia tur poimo sang an zirtira no pangta zirtir dan turte zirtir na man ro man dan turte le endik na kalpui dan turte athule ataka zir ho ni in zona le chana le soi ho na hun man anibok program coordinator pu Joseph Lalngai sangan lom thu soin hun akhara ELF 2.0 hi Lunglei District chunga Saka Primary School thanbik som pakhata kalpui tura ruam hanani a Lungsen Aspirational Block School Paruk Lungsen 1 Lungsen 2 Chumkhum Phairuangkai Tuisen Chwale Zolpui Government Primary School GPS te Lunglei Municipal Council LMC Huam chunga School Pathum Electric Veng 1 Rase Veng 2 le PM3 GPS 2 Electric Veng te Bunghmun Blocka Bunghmun 1 GPS le Tlabung Blocka Tlabung 1 GPS than chwa anne ELF 2.0 kalpui tura hi an Disha Foundation lama changin zeti tu te hi ahmuna le online in training pack an to a Disha Foundation a changin zirnam han ruwa chi sang teaching aids workbook le video te rontonin chumi hmang chuan zeti tu ten an sikula cheu an sirlai te an zirtir zuidona kumsang ni somni le paruk sang ni somni le pasari session first term exam zo achangin zirlai te training hi kalpui chan tura ruwa man ni in zirlai te mason dan fin fi na turin akha tokin test buat sei chin ani bokang Champai police in tun thani khat chomhadar somle chan vevel khan konchik gate aizo lam mesike pachangin heroin hong som grams za som pariat chengnuai somni le pathum le singruk man huan mana anei tu nia shiat Vanlalmawii kum somni le pasari shanmo ta han Myanmar po manin Champai police station a thubuai zialone tun thani khat vek chonodar khat le chan vevel khan Champai police suan aizo lam Tata truck MZ048669 Vanlalmawii Saka kum somthum le pani mailbook Champai district khala changin metel som kg kwa point pasari pakwa parukarit cheng vaibel sari nuai somriat le pathum singruk le sangriat man huan mana Champai police station a thubuai ziak lutin hethil hi an chui zui ngal bok special narcotics police station point tun thani khat ve khan zemabok aizola heroin gram zani somni le pakhat point pani pakhat hong somni chu Hussein Ahmed Laskar kum somni le pathum le Nur Ahmed Laskar kum somthum le pali Kachar district Assam ve te kut atangin an mana ruilo phurnata na an man Mahindra Bolero pick up
AS11 GC4767 po manin he thil hi an chui zui mek bok ane Kholai lung Congress Party chu Kholai lung kho chung kong le khodai kong chia siam tha in vo in khan an hatlang a thok chuak mi za somni vel omin kho chung le khodai nai kong khwarte an no khata kong pui kilometer ruk vel thuya kong khwarte an no ni in Kholai lung group Congress president pui sang do le chuan soi Kholai lung group Congress president chuan kalphung thar tak tak chu Congress Party zia hi ani ti in thusoi ani lawa atakal hen chua hi ani zo ka ti a voi za thusoi ain atakal hen chua voi khat po ramin amamo zok ni in a soibok Kholai lung Congress shwai tu te chuan an khotan thei to pan chua zel tur thu soin kho chunga harsana omte po thei to pasut kian zel an tum tur thu soin nitin Congress rin tlak zele kan mamo zia Central le Mizoram a chiang zual zelani anti bok Tlomngai Ball Foundation for Drug Free Mizoram halak nei nemin pathian ni chhnu khan The Salvation Army College Vengkor Young People in Khoma ruihlo thatlo zia insetina hun bot saine YP mi somni le pahni te andu thlan fi mangin ruihlo laka fi hlim turin anin tiama chong China han zuin ne he huna resource person la rin puya chuan YP te chu ruihlo win an taksa rilru le tharau thlenga an nu na ti chiat dan milim che thei mangin en tira ruihlo wanga torana na satak mi mal chung kwa le ramin ato mek chu voina tlei rol in tiam te manga chut cha kan bei sei tlatani ti in tlei rol te tan chona asia mani ruihlo thatlo zia insitina huna hian an pol tangkavong tu upake zo rem sanga chuan chi bei buk na asoi ani MZP in Agriculture demonstrator and halaka Guwahati High Court in thutluk na asiam thule process pumpui le appointment lo pek to te chu ti top halani thu antar lang MZP chuan thu chua siam in July ni somthum le pakhat sang ni somni le paruk ze top ni khan Guwahati High Court chuan agriculture demonstrator and halak recruitment sang ni somni le panga chung changa writ petition WPC 123/2025 chu RL felti tar langin sokarin hen halak recruitment process pumpuile appointment lo pek to te chu ati top ngalani anti MZP tarlan danin he agriculture demonstrator and halak chung changa hian Mizoram Direct Recruitment Conduct of Examination Guidelines sangni som pariat bo chiat na a ngei ni in an chiat awangin sokar ne na inquiry committee din turin me ni som pathum sangni somni le panga thole ni khan alo ngen to ani sokarin inquiry committee adin nuwa candidate somthum le panga te komin chung zingami pali chuan exam hall a mobile phone an ken lu thule exam hall lu dona candidate te chu admit card tarlan ken phallo te an kengem ti check mumal an ni lo ti mu chu ani inquiry committee hian paper 1 le paper 2 exam chat le an rot sokarin inquiry report le law and judicial department legal advice angin he nalak recruitment process zong hi kan sela candidate lingmi pali te high court ta kalin July ni somthum le pakhat sang ni somni le paruk zetom ni khan Guwahati High Court chuan thutluk na siamin sokar thutluk na chu apom pui agriculture demonstrator and halak recruitment process zong le appointment lo pek to chu ati top ta ani MZP chuan mizo zirlai le thalai na zong mek te inkara in elna thiang hlim le lang tlang aum theinan ma an la chun zom zel don ti antar lang LPG le POL report lo thlir chun zomang u in zingdar kwa le tukindar kwa inkar LPG cylinder sang kwa zakwa sumga le pariatin waring te supply chi gate paltanga waring te supply chi gate changa thudon danin POL kiloliter zali somruk le pasari Mizoram chunga phurulu ani bok Nibin chondar ni le chan ve atanga voin chondar ni le achan ve chung khan Directorate of Science and Technology in Mizoram State Med Center aizola changa meteorological data chinchia danin aizola ruwa millimeter li point patniatla a temperature alum liberin degree celsius somni le pakwani a avo liberin degree celsius somni le patni ane voin le naktu khochin clear hawang u voin tho chan ni hian mamit kolosib aizol champhai serchip lunglei longtlai saitua le khozol district hun claim te a ruwa check le thlinovak lo tho theina oma naktu thole ni khian mamit kolosib aizol champhai serchip lunglei longtlai saitual khozol le na thial district hun claim te a ruwa check le thlinovak lo tho theina a omane zorampon lamchanchin ilo thlir chun zamang u pathiania Scotland khopui Glasgow a khelzota Commonwealth Games sangni somni le parukaram ta na medal
hon hote Prime Minister Narendra Modi an alompui Commonwealth Games sang ni somthile peruka India hian medal somthum le pakwala in palina ani shorten version a hian India chuan gold som pathum silver som pasari le bronze medal pakwala a addition le turatan amedabata beiton an hlan to ani Prime Minister Narendra Modi chuan vo in khan ek salom puina athucha athona Indian contingent za somthile patni omna chu an che thadawangin a fakhle a hei hi kumsang khasakwa somkwa le pariat Kuala Lumpur nuwa Commonwealth Games sa India in medal somnga ayatlem alak masak berane ma se Glasgow Games a hian ama ain in fiamna atlem zoka hei hian India in medal alak tlem theina konga mun poimo tak achangta ani Glasgow Commonwealth Games sa kan contingent chet dan hi ka chuang hle India in medal somthum le pakwa alak thei awangin kan lom hle a hengzinga hian gold som pathumatel medal la tu ta chunga lom thu kan soine games chung zong hian kan infiam mi thiam tak tak ta hian thiam na danglam tak tor chelna le inpek na anlan tirani an thorim na hian kan chang le tharte afui zel do na India contingent pumpui hne na in mahuna tan du sakna ka hlana chu an thei top chua zel sala namtan ro puina bel charo seti in Prime Minister Modi chuan apo sa azia kane kumsang ni somthuma nei tura ruam han edition lom tur hi India khopui amedabati na thlengdo na Commonwealth Games sang ni somthile puruka silver le tu Olympic medalist Niraj Chopra chuan Indian Olympic Association President PT Usha le Gujarat Deputy Chief Minister Harshangavi tenen in elnak haran in khoma hian in khelle tur flag le beiton andong ane Tuna Ministry of External Affairs Joint Secretary na thokmek Vishesh nagi chu Islamic Republic of Iran Indian Ambassador tan India sokar chuan arwat azom hun turuat big soi lanilo ma se India sokar thu chuan chuan he na hi atho thwai be se ni ati a nagi chuan Ruja Gaurav Stretch athak do na anhung so kian Turkey ya India Ambassador na achelle do ne nagi ruat ani chan hi apoimo hle a Iran chu US nen indo na ai nam thoya Strait of Hormuz blockade wangin oil buaina kara India ne na rampani inzom na angai event angai reng do ne Iran rama shwai tu inthak danglam na omeka Supreme Leader Mojtaba Khamenei hi mutura omlova chuti line tutluk nairo IRGC ho tu ten anlame kane ndegi hi kumsang ni le pani batch achanga Indian Foreign Service IFS ani a anathara hian diplomatic le administrative lama tonchiat anga na aron kentel be seini Oceania Division kai shwai tu Joint Secretary na athok to a India Papua New Junior Foreign Office Consultations angchi diplomatic dialogue sang tak tak kai shwai to ane Department of Defense chunga Central Deputation a athok to boka Strategic International Defense Engagement le partnership chang ain kolbok kumsang di somthile panni toplam khan Joint Secretary level a ruatani a chutatang chuan International Defense of Cooperation portfolio ain thla kani Pakistan nena rampani inlei china chungchanga mopurna le policy chungchanga alo en kol to a tuna chuan Pakistan hian US le Iran inkara palai na poimo tak athok meka negian Pakistan nena until tonto te chu teran nena anin zom na ta na changkai hle mei theine United Nations Political Division a Director na athok to boka multilateral diplomacy portfolio en kol to bok Pakistan khupui Swat Valley a helho do dal na kong zoa thicil bom puaka mi som pakwan thia mi som ni chuang an hliama police station bula remnangia tin mi pui an pungkhom social media video tam tak share a hian Pakistan chimthlang lam Swat Valley a helho do dal na kong zo nei lai alanga bom puak lai po hi chiang taka mu theine Pakistan a Khyber Pakhtunkhwa province a Kabala poi khoina hi athleng ane hemuna hian mi satam takan pungkhoma remna siaman phuta hebia la firfiak pol be pui thlak mek telaka chakzo ka malak an phut ane footage a hian police station bula mi pui tam takan pungkhoma norhwai ho chhunzom zel ani line helho doda na thu an out chuak ane second engamuzat nuwa bom chu puakin mi puite chu an chi aina sa hle a district police ho tu Hmar Khan soidanin herali hitwal chu mi ten Swat Valley helna a chhual le dulo na lan tirin thunei tu te chu ven himna ti changtlun ngia
tin an pung khom ani mi pui pung khom den na thu soi tu chuan mi pui him na tur ngai tuale fir fiak te ti bo chu bom po lai hian state mo phurna ni thu asoi non le ani tu nei tu te chu ral thuam keng pol te laka thutluk na siam theilo ani wangin asoi sel boka kumtam tak chung hebela hian tharum tho na thlen hnuwa ram chunga mi te chuan ral muang taka khosak andu thu an soi ani khati zong kha tun chu ma Chanchinthar kan thlir ho thei te chu ani